None turi ku 21 Nyakanga, turahimbaza abatagatifu Pragiseda, Vigitori, Domini na Mutagatifu Daniyeli. Uri kumwe nanjye Dani, iyo ni Lume TV. Tugiye kugaruka ku mateka ya Mutagatifu Daniyeli umuhanuzi. Daniyeli ni umwe mu bahanuzi bane bakuru bo mu isezerano rya kera. Yaba yaravutse mu kijana cya 7 mbere ya Yezu Kristo, akaba yarapfuye mu kijana cya 6 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Ni uwa kane muri abo bahanuzi bakuru. Niwe wanditse igitabo cya Daniyeli dusanga muri Bibiliya. Yabayeho mu gihe cy'abami Nebukadinezari, Dariyusi na Sirusi. Mu rurimi rw'igihebureyi, Daniyeli bivuga ngo urubanza rw'Imana, cyangwa ngo Imana niyo mucamanza wanjye. Nk'uko bigaragara muri Bibiliya, igihe Daniyeli yajyanwaga bunyago i Babuloni hamwe n'abandi Bayisiraheli, yari mu kigero cy'imyaka 18. Imbere ya Nebukadinezari, umwami wa Babuloni, yagaragaraga nk'umuntu mukuru w'inararibonye. Ubwo buhanga bwatubye Nebukadinezari amukunda, amugira icyizere. Yamugize umwe mu banyacyubahiro b'ibwami, anamugira umusobanuzi w'inzozi z'umwami. Ndetse n'igihe igihugu cya Babuloni kigaruriwe n'Abamede n'Abaperesi muri 539 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, umwami mushya yagumishije Daniyeli ku mirimo ye kubera ko yaramamaye hose. Dariyusi, umwami w'Abamede, ari nawe mwami mushya wagiye gukorana na Daniyeli, yashimaga inama za Daniyeli, zari zikenewe cyane. Ariko hashize igihe gito, abanzi ba Daniyeli batangira kumurega ku mwami no kumwangisha umwami. Umwami rero akurikije akamenyero k'ukuntu imanza zacibwaga, yahatiwe kwemeza ko Daniyeli ajugunywa mu rwobo bashyiragamo intare bakazishonjesha kugira ngo zashobore kurya abaciye urwo rugupfu. Ariko hashize igihe gito, abanzi ba Daniyeli batangira kumurega ku mwami no kumwangisha umwami. Umwami rero akurikije akamenyero k'ukuntu imanza zacibwaga, yahatiwe kwemeza ko Daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare. Izo ntare zabaga zicishije inzara kugira ngo zashobore kurya abacirwa gupfa zifite uburakari bwinshi. Ariko kubera icyizere yari afitiye Uhoraho yaramurokoye, abuza intare kurya Daniyeli. Nyamara ubwo amaze kubona ko Daniyeli yari yarenganye, abari bamugira ishyari nibo bajugunywe mu rwobo rw'intare, bo n'abagore babo n'abana babo, maze intare zibasama bataragera hasi mu rwobo, maze zirabatanyaguza koko. Si iyo nshuro nyine Daniyeli yajugunywe mu rwobo rw'intare, kuko yajugunywe mu rwobo inshuro ebyiri. Yasobanuriye abami Babuloni inzozi nyinshi zitandukanye. Yagize n'amabonekerwa menshi ndetse anakanganye, amenshi kandi yarayasobanuye. We na bagenzi be aribo Ananiyasi, Azariyasi na Mizayeli bagiye batotezwa n'Abanyababiloni kubera ishyari, ariko Uhoraho bakoreraga akabakiza akoresheje ibitangaza bikomeye. Daniyeli yaranzwe no kwemera gukomeye n'urutare, kandi gushinza imizi mu mategeko y'Uhoraho. Ndetse uko kwemera kwabereye urugero rwiza Abanyababiloni ndetse n'abandi Bayahudi bari barajyanywe bunyago hamwe nawe. Mbese muri make, igitabo cya Daniyeli kitwigisha ibintu byinshi byerekana ukwemera gukomeye Daniyeli yari afitiye Uhoraho, Imana ya Aburahamu, Izaki na Yakobo. Ikindi kandi ni uko Daniyeli hamwe na Ananiyasi na Azariyasi na Mizayeli banze kurya ku biryo by'ibigirwamana by'i Babuloni, kandi nyuma y'iminsi 10 batunzwe n'imboga n'amazi bari bameze neza kurusha abandi basore baryaga ku biryo by'umwami, ko umwami yari yarabitegetse. Nuko rero mu mwaka wa 538 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, umwami mushya Sirusi yategetse ko Abisiraheli basubira iwabo kubaka ingoro ya Yerusalemu. Ubwo nibwo Daniyeli yatahanye n'abandi Bayisiraheli. Yari amaze kuba umukambwe, yapfuye ashaje cyane. Daniyeli kandi avugwa ko yarakoze igikorwa gikomeye cyo kurokora ubuzima bwa Suzana ugiye kwicishwa n'abakambwe babiri basaritswe n'ingeso y'ubusambanyi. Bakaba bari bamugiriye irari, ariko uwo mugore akabangira. Ibyaha abasaza basaze mu kibi bari barakoze rero byarabagarutse, maze bicwa ubwo bari bakatiye Suzana bamubeshyera. Mu mwaka 538 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, igihe umwami Sirusi yatangaga itegeko ry'uko Abisiraheli basubira mu gihugu cyabo, Daniyeli yari afite imyaka igera ku 100. Murakoze. Nimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubona buri munsi mu nkuru zitandukanye za Kiliziya Gatolika.